Ko otvara, slušaj sada, bit će borbe i megdana, odjekuje širom svijeta da koride bolje nema. Treći godina je ova kad počinje sezona. Ide raja sa svih strana, u Rastoku zbog megdana, veliki narodni teferići korida kod Hiketa Smajića, mjesto visoko, stadion Rastoka, sastavlju Hike, zemlja da se trese, ko pobjedu da ponese. Idu borbe sve bolja od bolje, Sultan vlasnik Sanjel Suljić, Golub vlasnik Hajrudin Alić, Medonja vlasnik Muhamed Mušija, Medonja vlasnik Gabriel Štrbac, Ruško vlasnik Benito Brajković, Garac vlasnik Jasmin Hasanović, Ringo vlasnik Emir Tukić, Jelenko vlasnik Nakib Kibernaut. Zećo vlasnik Husein Lapandić, Lozonja vlasnik Bajra D.O.O., Bizon vlasnik Džena Lopo, Gareša vlasnik Emir Begović, Bakja vlasnik Benito Brajković, Peran vlasnik Admir Petalić, Bakja vlasnik Eldis Pečo, Lozonja vlasnik Senad Hajdarević. Zeko vlasnik Anel Inela Šarić, Zećo vlasnik Nail Gađun, Jelenko vlasnik Emir Hajdarević, Medonja vlasnik Isko Poljić, Jelenko vlasnik Jasmin Nešarević, Zećo Luka Tunjić, Kukan vlasnik Elmir Smajlović, Pablo vlasnik Jasmin Ređić. I još dosta borbi zbog kojih vredi poći na koridu doći. Piće, hrana i to biće kod Hiketa, to ne smije da fali, samo svoga ljubimca upali, put visokog i zbog toga ti ne mari. Pjevaće se čak 2 dana, i subota i nedjelja, muzika uživo, a bogami i pokoje pivo. Voditelj programa je novi voditelj korida, Namir Tukić, da mu bude sretno i beričetno. U svijet svima šalju sliku i prenose živo, medijski sponzori BH Koride 4, Rudara, Narodni portal i Radio 7. Sve ste čuli i sve znate, 3. marta Hike vas poziva da dođete i uživate u pravom narodnom veselju i fenomenalnoj koridi. Svi ste dobrodošli, poručuje Hike.